Jaković, rukovoditelj sektora međunarodnog brodskog transporta GMG Advice, gospodin Branislav Bačević, generalni direktor Transport Špeda, gospodin Ivica Vrankić, Nadica Ogrizović, Adžit, Agencija za integrirani transport Hrvatska. Gospodin, izvolite. Gospodin Grigorij Ilić, pomoćnik ministra za pomorski transport, Ministarstvo saobraćaja Republike Srbije. Gospodin Dejan Klasica. Još par minuta, molim za strpljenje. Dame i gospodo, započinjemo drugi panel. NATIR 2014 moderator, gospođa Tatjana Ivanović, generalni sekretar poslovnog udruženja međunarodni transport, tema realno stanje, potencijal i perspektive drumskog, željezničkog i aviotransporta jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona. Trajanje panela 1 sat. Molim diskutante i govornike da se drže vremena. Hvala, se srećemo. Paneli? Zahvaljujem organizatoru. Možemo da počnemo sa panelom 2, nadam se da ćemo ostati na nivou panela 1 što se tiče kvaliteta, kako izlagača, tako i brzine kojom ćemo da izložimo svoje teme. Pozivam pomoćnika ministra za železnice i intermodalni transport Srbije, Ministarstva saobraćaja Republike Srbije, gospodina Dejana Lasicu, da nam izloži svoju temu. Poštovane dame i gospodo, pokušat ću najkraće da predstavim planove aktivnosti Ministarstva saobraćaja u pogledu železnice. Kao što je poznato, osnovni cilj svakog Ministarstva saobraćaja je visok nivo bezbednosti u oblasti svakog vida transporta, tako i železnice. Tako smo ih stavili ovde kao jedan od najvažnijih ciljeva bezbednost saobraćaja. Takođe, povećanje kvaliteta transportnih usluga i integracija u sistem Evropske unije, transportni sistem Evropske unije kao glavna 3 cilja sa mnogo podciljeva koji prate ova 3 cilja. Kratko podsjećanje na poziciju Srbije u okviru evropskih mreža pruga. Na ovoj mapi možemo da vidimo, mapa je pravljena na osnovu AGC agreementa koji smo potpisnici. Takođe, jedna mapa koja predstavlja Srbiju i Koridor 10 kao deo jugoistočne transportne ose. Iako danas u okvirima TNT mreže Koridor 10 ne figurira kao nešto, samo od nas zavisi da li ćemo jednog dana ostati praktično deo ove južne, ove žute ose koja povezuje praktično zemlje zapadne Evrope sa Bliskim istokom i prirodno je najkraća veza. Kao što vidimo, tu gravitira više stotina miliona stanovnika, veliki su potencijali za prevoz robe i u zavisnosti od naše sposobnosti i efikasnosti, ukoliko ovaj pravac dovedemo na nivo kvaliteta usluge da je prevashodno po kvalitetu odgovara konkurentnim vidovima transporta i konkurenciji, prvenstveno u Koridoru 4, siguran sam da će i roba da se vrati na ovaj pravac, posebno imajući u vidu aktivnosti koje se završavaju po pitanju tunela ispod Bosfora i povezivanja ovog dela Azije sa ostatkom Evrope. Kratko podsjećanje, kolega Nikolić je već spomenuo i dao sitove mape, ja sam ih pozajmio. Ovo su mape koje su urađene od Transportne observatorije Zapadnog Balkana. Imamo odličnu saradnju sa njima i gledamo na njih kao
produženu ruku Brisela u skladu sa svim našim projektima koje radimo zajedno. Takođe, kratko podsjećanje na Generalni transport master plan koji je 2010. usvojen i donesen u Srbiji. Izlazni rezultat je rangiranje projekata. Ovde imamo 12 projekata koji su rangirani, odnosno 14 u obliku železničkog saobraćaja po prioritetima, s tim da želim da istaknem da će do kraja maja meseca ove godine biti završen i projekat master plana samo za železnički saobraćaj koji će detaljnije predstaviti i rangiranje projekata, ali i akcioni plan koji je predviđen i koji će služiti kao osnova za sve pregovore što sa međunarodnim finansijskim institucijama, a takođe i u slučaju bilateralnih pregovora sa zemljama sa kojima se već pregovara. Danas železnica u Srbiji se suočava sa mnogo izazova. Neki od glavnih izazova su svakako stanje infrastrukture i kako poboljšati, granične procedure, reforma, liberalizacija tržišta i jedan zajednički pristup korisnicima. Najviše ću se zadržati na ovih 5 tačaka. Praktično želim da pošaljem sa ove konferencije jednu poruku kako da, koji način razmišljanja treba primijeniti u narednom periodu. U pogledu železničke infrastrukture i naših razvojnih planova mi dugo godina vodimo polemiku koji nivo infrastrukture, koje brzine, koji su to poluprečnici krivina potrebni Srbiji. Pre svega, mislim da smo dosta prenebregavali jednu činjenicu da je Srbija mala zemlja, kao i većina zemalja oko Srbije, i da nijedna zemlja ne može sebi da dozvoli taj luksuz da razvija železničku infrastrukturu, a pritom ne uvažavajući planove svojih komšija. Dakle, za sve železnice u okruženju, posebno na zemalje Zapadnog Balkana, ali i šire, kao što su i Bugarska i Mađarska, naše komšije, moramo praktično imati usaglašene razvojne planove, jer jedino tako će krajnji korisnik imati isti kvalitet usluge i kroz Mađarsku, i kroz Srbiju, i kroz Bugarsku. To praktično znači da je potrebno napraviti jedan zajednički stav po pitanju željenog stanja infrastrukture, pre svega mislim tu znači na maksimalne brzine, i do sada, koliko smo imali razgovora sa svim našim komšijama, svi imaju razvojne planove koji se definišu na dvokolosečnom saobraćaju za glavne rute, limitirano na 160 km na sat. Granične procedure su jedna izuzetno važna stvar o kojoj pričamo 10 godina, ali i dalje je vrlo aktualna iz prostog primjera što je to nešto što sa malo para može da proizvede efekte koji se najpre vide na jednom primjeru. Samo skraćenje vremena zadržavanja na graničnom prelazu za 30 minuta za putnika isto znači kao da mu na deonici od 300 km podignete prosečnu brzinu kretanja voza sa 90 km na 120 km na sat. Ista je ušteda u vremenu, pola sata, a za ovo nam treba 200 miliona evra recimo, a za ovo nam treba 1.000.000 evra. To je taj odnos. Mi smo dosta radili kao ministarstvo u prethodnom periodu i imamo sjajnu saradnju sa kolegama iz Uprave granične policije, sa kolegama iz Uprave carina, Uprave za zaštitu bilja i Uprave za veterinu. Prilikom sporazuma koje smo pravili sa našim zemljama u okruženju, imamo dva takva sporazuma, jedan sa Bugarskom, jedan sa Crnom Gorom, treći je u finalnoj fazi sa Makedonijom. Oni nisu zaživeli u punom kapacitetu, ali su značajne uštede, pogotovo sa Bugarskom, napravljene i koje danas donose uštedu i u putničkom i u robnom saobraćaju. Dakle, to je nešto što do ulaska u EU je nešto što je jako važno i čemu ćemo i dalje posvetiti veliku pažnju, jer prosto samo sa dosta dobre volje i saradnje sa svim organima pravimo benefite koji su ekvivalentni višemilionskim iznosima u pogledu ulaganja u infrastrukturu. Reforma, nešto što takođe je aktualno u poslednjih 10 godina,
i nju bih podelio u dva dela, u onaj deo koji se odnosi na zakone i onaj deo koji se tiče implementacije. Što se tiče zakonitih aktivnosti, već je spomenuto, koleginica Olivera iz Kancelarije za evropske integracije spomenula ova dva zakona koje su prva ovde. Oni su potpuno usklađeni sa legislativom EU i sada ih treba primjenjivati. Naravno da to nije jedino što se tiče reformi. Takođe su pripremljeni osnivački akti za osnivanje dve ćerke firme Železnice Srbije. Imaćemo preduzeće za infrastrukturu i preduzeće za prevoz, a do kraja godine predviđeno je da se preduzeće za prevoz podeli na preduzeće za prevoz putnika i preduzeće za prevoz robe. Takođe, način finansiranja od sledeće godine bi trebalo da bude promenjen, da se budžetska sredstva ne troše na isplate zarada zaposlenih u Železnici Srbije, već da postoji jedan ugovoran odnos između države i železnice i da postoji ugovor za održavanje i regulisanje saobraćaja u infrastrukturi i drugi ugovor sa preduzećem za putnički saobraćaj za nadoknadu opravdanih troškova, takozvani public service obligation. Možda najveći izazov sa kim se već suočavamo danas, a nešto što je takođe bio izazov u svim zemljama koje su znatno pre nas otvorile tržište ili ga sada otvaraju, jeste liberalizacija transportnog tržišta. Tu takođe vidim dva aspekta. Jedan je pritisak od strane Evropske komisije da se tržište otvori i to će, siguran sam, biti jedan od uslova za početak pregovora poglavlja 14 i poglavlja 21, ali čak i da nema te vrste pritiska, smatram da je otvaranje tržišta jako dobra stvar za železnicu danas u Srbiji, jer je to jedan od mehanizama da promenimo način razmišljanja i da počnemo tržišno da poslujemo. Kao što je poznato, monopol nije samo u Srbiji, on je u svim zemljama Zapadnog Balkana, ali sve zemlje se suočavaju s tim i postepeno će otvarati tržište u narednom periodu. Mi smo svesni, naravno, i potencijalnih opasnosti koje otvaranje tržišta nosi sa sobom i baš zato Ministarstvo saobraćaja i Vlada Srbije je obezbedilo značajna sredstva da se domaći operater i u putničkom i u robnom saobraćaju značajno osnaži i da bude spreman za tu tržišnu utakmicu, pa ću nešto kasnije reći o iznosima kredita koji će biti realizovani u narednih godinu i po do dve u pogledu nabavke lokomotiva i dizel motornih i elektromotornih vozova. Takođe, jedna stvar jako važna, posebno za zemlje Zapadnog Balkana, to je interoperabilnost, gde železnice u svim zemljama, sem Slovenije, imaju, znači, isti sistem napajanja 15 kV i 25 Hz, gde postoje skoro isti propisi, obzirom da nijedna zemlja nije dramatično promenila svoje propise u pogledu, podzakonske akte u pogledu železničkog saobraćaja, da je jezik skoro isti i to je jedna prednost koju čak ni Zapadna Evropa nema i sa kojom se suočava. Mi tu nemamo nekih velikih problema i obzirom da smo predvideli otvaranje tržišta u 3 faze, prvo za domaća pravna lica, zatim za region i na kraju za sve učesnike, smatramo da bi ovo regionalno povezivanje jako brzo moglo da usledi na bazi reciprociteta ili na bazi nekakvog drugog sporazuma. Takođe, jedan veliki izazov je promena načina razmišljanja i pristupa klijentu. Prosto moramo našeg klijenta staviti u centar. Danas imamo slučaj da potencijalni
klijent prevozu robe čeka po 7 dana za odgovor. A šta je svrha te ideje? Železnice nije nikakvo stvaranje monopola Hrvatske, Srbije, nebitno ukoliko ima potrebu za stvaranje mogućnosti jednog zajedničkog prodajnog instrumenta, gde će svaki korisnik moći da pozove to preduzeće i da dobije ponudu, primjera radi od Ljubljane do Preševa, da dobije cenu za 15 minuta. To je način da se borimo sa konkurencijom u drugim vidovima transporta. Ja ću vrlo kratko reći da od Dunavske strategije, kao što je gospodin Polovica govorio, očekujemo dosta. Tu imamo dva aspekta, jedan je marketinški, drugi je infrastrukturni. Očekujemo da izlaznim rezultatima koji pokrivaju praktično sve naše želje i ciljeve dobijemo samo podršku u našim nastojanjima. I u najkraćem, Vlada Srbije i Ministarstvo saobraćaja u prethodnom periodu obezbedilo oko 1.200.000.000 evra kredita za Železnice Srbije. Neki od tih projekata su u toku, neki će tek da počnu, a neki su u pregovorima. Ono što bih istakao svakako jeste ruski zajam koji će biti namenjen za 5 projekata u narednih 5 godina. Radovi su, kao što ste imali prilike u sredstvima informisanja da čujete, već počeli na deonici od Pančevačkog mosta do Pančeva. Sledeći projekat je remont 6 deonica na Koridoru 10. U 2015. godini i 2016. godini očekujemo početak na trećem projektu Stara Pazova, Novi Sad i deonici Beograd-Bar, a jedini projekat koji se u okviru ovog zajma vrednog $800 miliona ne odnosi na infrastrukturu je nabavka dizel motornih garnitura i za njega je odvojeno $100 miliona. Pored ovog najvećeg zajma, tu je i zajam Kuvajta, 10 miliona kuvajtskih dinara, danas je to ekvivalencija 26-27 miliona evra, koji će biti namenjen za završetak kolosečnih kapaciteta na stanici Beograd centar, popularno Prokop. Završetkom tog projekta stvorit će se mogućnosti za saobraćaj svih onih međunarodnih putničkih vozova, nećemo čekati kao danas zadržavanje u stanici Beograd glavna, ali mogu da kažem da je tender u završnoj fazi, da se očekuje u narednih nekoliko nedelja potpisivanje ugovora sa odabranim izvođačem i u narednih 18 meseci taj projekat bi trebao da se završi. Takođe imamo kredite Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj. Oni su takođe namenjeni prvenstveno infrastrukturnim projektima na Koridoru 10. I imamo u pregovorima dva kredita. Jedan se odnosi na prugu Niš-Dimitrovgrad i na njenu elektrifikaciju i remont sa Republikom Češkom. Očekujemo u narednih 2 meseca potpisivanje prvog ugovora između Železnice Srbije i nosioca konzorcijuma ispred čeških firmi. Taj projekat je jako važan, obzirom da je to parče jedino na Koridoru 10 koje nije elektrificirano. I takođe imamo početak razgovora, pre bih rekao nego pregovora, sa Kinom i Mađarskom u vezi zajedničkog projekta Beograd-Budimpešta, u koji se ušlo posle dogovora 3 premijera na samitu zemalja Centralne i Istočne Evrope, održanom u Bukureštu 28. novembra. U pripremi su, znači, svi oni dokumenti koji su potrebni za odluku na koji će se način ući u taj projekat, ali ono što je sigurno je da, uvažavajući razvojne planove i strategije Srbije, uvažavajući razvojne planove i strategije Mađarske, da je najbolji put izrada zajedničke studije opravdanosti na celoj deonici, koja će onda pokazati koja je to brzina optimalna, a u svakom slučaju, kao što sam spomenuo, ona mora biti po svim karakteristikama pruga ista i kroz Srbiju i kroz Mađarsku, da bi se korisnicima i u putničkom i robnom
pružila maksimalna usluga. Projekat terminala u Batanici je gospodin Poledica već objasnio, tako da se neću zadržavati. Nešto u vezi kredita za vozna sredstva. Tokom 2007. i 2008. realizovan kredit IBRD-a vrednosti 60 miliona evra, nabavljeno je oko 800 novih teretnih vagona serije E. Zatim je realizovan kredit Eurofime vrednosti 43 miliona švajcarskih franaka, nabavljeno je 12 dizel motornih vozova. Imali smo program podrške domaće vagonogradnji koji je realizovan u prethodnih nekoliko godina. Ukupna vrednost tog programa je preko 10 miliona evra. Imamo kredit Evropske banke za obnovu i razvoj vrednosti 100 miliona evra, za koji je već potpisan ugovor sa isporučiocem 21 elektromotornog voza, isporučilac je Stadler. Očekujemo od avgusta ili septembra ove godine da počnu da stižu novi elektromotorni vozovi i da do kraja 2015. stignu svi. Takođe imamo kredit Evropske banke za obnovu i razvoj. Jedan deo tog kredita je za infrastrukturu, drugi deo je za vozna sredstva, ovaj drugi deo je od 65 miliona evra za nabavku višesistemskih lokomotiva. Tenderi pri kraju. Očekujemo u narednih 2 meseca da se potpiše ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i da takođe za nekih 2 godine dobijemo modernih 15 do 16 ili već koliko bude ponuda višesistemskih lokomotiva, koje će omogućiti da te lokomotive se obraćaju i na prugama gde su sistemi napajanja iz elektromreža drugačiji nego u Srbiji. Nešto što bih rekao umesto zaključka svodi se na 2 stvari: da bi železnica u Srbiji preživela i da bi se unapredila, jer ukoliko ništa ne uradimo, prognoza nije tako sjajna, jeste da paralelno se moraju vršiti reforme i investicije. Jedno bez drugog prosto neće dati nikakav efekat i ta 2 točka se moraju okretati bukvalno sinhrono da bi imali maksimalan efekat. Hvala na pažnju. Zahvaljujem gospodinu Lasici. Pozivam gospodina Milorada Ilića, pomoćnika ministra za drumski transport, Ministarstva saobraćaja Republike Srbije. Dozvolite mi na početku da pozdravim sve učesnike ove konferencije. Ja ću pokušati da predstavim jednu temu i inicijativu koja proizilazi iz te teme. Moja tema za današnji skup je slobodan tranzit kroz zemlje Dunavskog regiona u prevozu tereta i prevozu putnika. Moram ovdje reći da ozbiljnijih problema u prevozu putnika nema, tako da nema ni potrebe da se tu neka posebna inicijativa vuče, ali u prevozu stvari ili prevozu tereta, svejedno kako ćemo to nazvati, ima vrlo ozbiljnih problema u tranzitu kroz celu Evropu i u tranzitu za srpske prevoznike, posebno u tranzitu kroz zemlje Dunavskog regiona. S obzirom da Dunavski region je tako postavljen geografski da zauzima centralni deo Evrope, ako tu podrazumevamo i sve bivše Jugoslovenske republike, da tako kažem, mi iz Srbije praktično možemo da izađemo samo u Albaniju, a da ne prođemo kroz neku od zemalja Dunavskog regiona, što jasno govori koliko je to za nas značajno. Ali mislim kad bi se obezbedio slobodan tranzit u prevozu stvari kroz zemlje Dunavskog regiona, da bi to sigurno bila jedna, tako da kažem, odlučujuća inicijativa da se to postigne i u celoj Evropi. Mi u ovim pregovorima sa Evropskom unijom često pričamo o slobodnom tržištu i slobodnom pristupu profesije. A kako je to slobodno tržište i slobodan pristup profesiji ako vam jedna zemlja ne dozvoli da kroz nju samo prođete, da koristite samo njen put u tranzitu? Normalno, u prevozu postoji bilateralni prevoz, postoji prevoz za iz trećih zemalja, ali ne bih o tim temama
govorio zato što tu sigurno postoje određeni i pojedinačni, privredni, državni, nacionalni interes tih zemalja. Ali u tranzitu ne vidim da može da postoji neki ozbiljni razlozi za ograničenje. Ako je put život i uslov nekog modernog i savremenog života, a da nekome ne dozvolite da samo prođe kroz vašu zemlju, to su stvarno nerazumljivi razlozi. Moram reći da kad je Srbija potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i kad je on stupio na snagu, da je sporazumom predviđen slobodan tranzit kad idemo kad se tranzitiraju zemlje Evropske unije prema državi koja nije članica Evropske unije. U praksi za Srbiju to znači slobodan prolaz kroz Evropsku uniju do Rusije. Ove ostale zemlje uglavnom nisu mnogo interesantne za transport, Švajcarska, Norveška. Svodi se da to što je Srbija dobila slobodan tranzit kroz države Evropske unije prema Rusiji. Normalno, i zemlje Evropske unije su dobile slobodan tranzit kroz Srbiju kad prolaze kroz Srbiju prema nekoj od država članica Evropske unije. Dakle, kad se ide iz Italije, Hrvatske prema Rumuniji, Bugarskoj, Grčkoj, prolazi se kroz Srbiju bez režima dozvola, dakle, liberalizovan je taj prevoz. 2009. godine vrlo strog režim dozvola je bio i u Hrvatskoj i Mađarskoj prema prevoznicima u Srbiji i praktično naši prevoznici su mogli da dođu do granice Srbije. Dalje je prevoz bio vrlo ograničen, vrlo je teško se dolazilo do tih dozvola i njih je bilo nedovoljno. Zahvaljujući jednoj velikoj borbi i saradnji i naših prevoznika i Ministarstva za saobraćaj i zahvaljujući izuzetno korektnim odnosima sa Hrvatskim ministarstvom nadležnim za saobraćaj, pa i sa hrvatskim prevoznicima koji su bili u ovim razgovorima izuzetno korektni, danas je liberalizovan prevoz, nije danas, tranzit je liberalizovan pre 2 godine, a prošle godine smo liberalizovali i bilateralni prevoz sa Hrvatskom, tako da je, ja bih iskoristio ovu priliku, pošto vidim da su ovdje prisutni predstavnici hrvatskih prevoznika, da im se zahvalim na izuzetno korektnom odnosu i omogućavanju srpskim prevoznicima da slobodno tranzitiraju Hrvatsku, koja je za nas izuzetno značajna tranzitna zemlja. Također, pre 2 godine je postignut sporazum sa Mađarima da za najkvalitetnije tada Euro 5 kamione, sad to važi za Euro 6 kamione, bude slobodan tranzit kroz Mađarsku, ali došli smo do novih problema, sada dođemo do granica uglavnom Austrije i Češke. I tu nastaju vrlo ozbiljni problemi za srpske prevoznike. U Austriji postoji alternativa, pošto oni forsiraju taj voz i da se kombinovani prevoz, da se ide na voz, ali nastali su međuvremeno određeni problemi, pošto su oni ukinuli voz od Segedina, pa taj voz sad samo ima od Maribora ili iz Italije. To je za srpske prevoznike pravi vrlo ozbiljne probleme, tako da nam je Austrija jedna od zemalja gde imamo izuzetno otežan prolaz, odnosno izuzetno otežan tranzit. Još je veći problem kroz Češku, gde ne postoji ni alternativa, imamo nedovoljan broj čeških dozvola i praktično Češka, Austrija nam predstavljaju pregradu prema drugim delovima Evrope, pre svega prema Nemačkoj, sa kojom je izuzetno razvijena privredna saradnja. Mislim da to je direktno protiv svih principa Evropske unije, pre svega principa o slobodnom tržištu i slobodnom pristupu profesiji. Tako da iz ove teme o kojoj sam govorio proizilazi inicijativa i predlažem da tu inicijativu pošaljemo i sa ovoga skupa, da se u okviru Dunavskog regiona obezbedi slobodan tranzit za sve prevoznike iz zemalja koje čine taj Dunavski region. Mislim da je ovo u skladu sa svim principima Evropske unije, da bi olakšao normalan pristup svim prevoznicima
pošto ovdje i predstavnik Slovenije, do duše iz druge oblasti, ali moram reći da je sa Slovenijom prvo liberalizovan prevoz u svim oblastima i tu nema nikakvih problema. Nema problema danas ni sa Slovačkom, ni sa jednom bivšom Jugoslovenskom republikom, ali su nam stvarno Austrija i Češka praktično granice. Mi s njima držimo te pregovore mešovite komisije svake godine i vrlo smo zadovoljni ako dobijemo 1000 tranzitnih dozvola povećanje za sledeću godinu, a što ne rešava problem nikome praktično. Ne rešava nikakav problem, ali eto, i sa malim ste na neki način zadovoljni. Ponavljam ovo da predlažem da i sa ovoga skupa krene inicijativa da se obezbedi slobodan tranzit u oblasti prevoza stvari za sve zemlje koje čine taj Dunavski region. Hvala. Ja se zahvaljujem gospodinu Iliću. On je otvorio temu koju sam sigurna da će i ostali diskusanti na ovom panelu da otvore, a to su barijere upravo regionalne saradnje. Danas pričamo o Dunavskom regionu. Ja pozivam i gospodina Dušana Nikolića, predsjednika Udruženja Međunarodni transport iz Beograda, da nam se obrati. Verujem da će da nastavi u ovom pravcu. Znam da se to još uključeno jeste. Dobar dan svima, ja bit ću kratak da nadoknadim sve ovo što su prethodnici ovako malo, možda neko od njih i prekoračio vreme. Stanje u drumskom transportu. Ja bih ga ocenio, ako idemo ocena 1 do 5 u našem regionu, je sigurno 4. Zašto 4? Kapaciteti koje mi nudimo su apsolutno dovoljni, više nego dovoljni da zadovolje privredu i to je na svim ovim globalnim mrežama možete da pogledate da je ponuda kamiona mnogo veća nego ponuda roba u transportu. Kad je u pitanju infrastruktura, sasvim solidna za potrebe drumskog transporta tereta. Možda nije sasvim solidna za potrebe prevoza, ne znam, putnika, automobila, kad se leti to sve nagomila avgusta meseca i tako dalje, ali što se tiče prevoza roba, apsolutno solidno zadovoljava te potrebe. Mi prosječno prođemo dnevno 600 km sa kamionom i pored svih problema koje imamo, rupa ili ne rupa na put i tako dalje. Znači nije to neka posebna smetnja, više možda pratići objekti kad su u pitanju parkirališta i mesta gde bi vozači odmorili i tako dalje. Šta su problemi? Ove barijere o kojima je govorio gospodin pomoćnik Mića Ilić, ali ja bi se usudio da to malo i proširim, malo više i možda povežem i sa razgovorima o železnici i o slobodnom pristupu prugama i tako dalje. Mislim da to treba potpuno da bude paralelno. Slobodan pristup prugama isto znači i slobodan pristup drumovima i da te barijere bi trebalo stvarno da padnu na dobrobit građana i privrede. Mislim da u ovoj sada fazi, ja ću nešto da predložim što se možda mnoge moje kolege i prevoznici neće složiti, ali evo ja sa pozicije predsjednika koga su oni izabrali, ja ću o tome da se sa njima borim, da u ovoj fazi, ako bismo odobrili makar jednu kabotažnu vožnju u ovim zemljama regiona, da bismo mi ulepšali život građanima i veoma brzo pojeftinili možda neke proizvode koje oni kupuju. Pa neka to bude jedna kabotažna vožnja vozilima koja su sigurna i bezbedna i koja ne zagađuju, recimo, neka to bude kategorija 5 i 6, euro 5 i 6. I to bi bio jedan dobar korak u dobrom pravcu. Koja je sljedeća barijera? Velika barijera predstavljaju vozači i to po dva osnova. Jedna je što mnogo brže proizvodimo kamione nego što proizvodimo vozače. Malo deluje ovako skoro da se ne poveruje, međutim proizvođači u Evropi mogu da vam proizvedu onoliko kamiona koliko god naručite. Školstvo i mi sa školstvom nismo u stanju da proizvedemo taj broj vozača. Mi u Srbiji imamo dodatan problem, a to je što i tako teško dođemo do obučenog vozača i onda dođe šengenski sporazum i 90 dana boravka u zemljama Šengena, a šengenske granice su došle na samu granicu Srbije, tako da naši vozači u međunarodnom prevozu non stop su u zemljama šengenskog područja. To znači da mi vraćamo vozače sa granica, šaljemo druge vozače, koliko god oni bili sigurni, oni nisu ta prva liga vozača kad je u pitanju bezbednost na putevima i te Evropske unije gde to i vozimo i odakle smo vraćeni.
Naša roba se zadržava na granicama, ne može da se izveze, ima prepreku u izvozu, ne može ni roba iz Evropske unije da se doveze, jer to je taj isti vozač koji doveze tu robu nas. Mislim da je još jedna velika nepravda ka tim vozačima, jer oni svoje pravo na 90 dana boravka u zemljama Evropske unije, u šengenskog područja, u 180 dana u suštini potroše na službene potrebe i iza toga ne mogu da odu da posete rodbinu, da odu na godišnji odmor i tako dalje. Evo, ja mislim da sam možda načuo neku temu, ali neću da propustim priliku da iskupim ovakav skup, a da ne kažem nešto što uvek volim da kažem, a to je da svi imaju u vidu da jedan kamion potroši godišnje 30 tona dizel goriva. U 30 tona dizel goriva je preko 10.000 evra akcize i drugih dažbina koje uzmu zemlje gde se to i gorivo i kupuje. Pretpostavljam da Luksemburg tu prednjači, da Srbija nije baš na zavidnom mestu, ali stvarno mislim da svi oni koji se brinu o budžetima u dovoljnoj meri ne shvataju da je to preko 10.000 evra po svakom kamionu. Hvala, valjda sam bio kratak, eto. Zahvaljujem gospodinu Nikoliću i pozivam kolegu Loda da sad kao Lode iznese svoju prezentaciju. Thank you, Mrs. Chairman. I'm looking for my presentation here, and it's supposed to be here. I'm actually going to talk to you about the cost of infrastructure now, and I've given my presentation a very simple question title. Can the use of infrastructure be a free lunch, now and forever? I don't think I need to go deeply into repeating what the importance is of the road infrastructure or its importance for the efficient trade. However, one thing, or I must have misheard, wasn't told yet. The roads that are existing in the EU are good for over 80% of all traffic of goods and passengers. This is something which is very often forgotten in discussions. So it really means the backbone of our mobility. And obviously, although the previous speaker says for the goods transport in this region, the current infrastructure might be sufficient, you can always think of missing links, and that is the case both in the EU and at its borders. Another aspect that hasn't been touched here today was the traffic's evolution. We've normally seen over the past 20, 30 years, when there was an economic growth of 1%, there would most typically be a transport growth of 1.5%. No major country, wherever in the world, has ever changed that certainty. So it means it's predictory for the future. We will have enormous growth of transport over the next 20, 30, 50 years. The European Commission also bases its predictions on that kind of evolution. So congestion is already a very big problem, let's say in Western Europe. It's bound to be a problem in ever more places because of that growth. Now, once again, I'm starting with the historical background. Given the fact that we agree that motorways are really lubricant for the treaty principles in terms of free movement of goods and economic development, member states in the early European Union have been linking cities, have been linking countries as much as they could. And in the 60s and the 70s of the past century, public spending was really a secondary attention. Many countries, especially in northwestern Europe, spent billions and billions in building the basic infrastructure, and right they were. Moreover, in southern Europe, and I'm still talking the old European Union, if you wish, there was a private financing or a private co-financing
Countries like France, Italy, and Spain have levied toll from the very beginning, whereas other countries in northwestern Europe didn't know any tolls. You know, the roads were free to use for everybody. Wow, wasn't that beautiful? However, this free use had its limits. After the oil crisis, we saw, let's say, a partial completion of the network in northwestern Europe. But what we saw more is, as of the beginning of the 1980s, many of these countries stopped investing in building new infrastructure. So we've seen little or no expansion of the motorway network in a number of countries, and obviously couple that with the economic growth that we've seen ever since then, and that's how you get the congestion. So that has been a point of, let's say, political choices with enormous important consequences. Coming back to today, what the infrastructure needs are, is that in many new member states, the road infrastructure is still developing. It's still, you know, linking the cities, linking the various important economic centers. Whereas in Western Europe, we've had over 25 years of underfinancing. The person from the Commission you've heard in panel 1 has stated righteously that German motorways are really a mess. We will probably see on the news one day, this bridge has collapsed in Germany. Why? Because it's old and it has been underfinanced, especially in the western Länder of Germany, for decades. So, if you have an interest of investing in maintenance, you also have the interest in expansion. Once again, there's the traffic provisions. And one must know that building motorways is not just a matter of finding the financement, it's a matter of complex procedures, it's a matter of the NIMBY-Syndrome. Nobody wants a motorway in their backyard. So these procedures have as a consequence that it takes decades before you can further develop your network. So my message is, today, 2014, we should be thinking of building the infrastructure necessary in 2034. We do not have the luxury of waiting. And then, in case you believed in Santa Claus, I can tell you he doesn't exist, because even the free use of motorways is something that doesn't exist. It's the taxpayers that pay it, from whatever source the investment or the financement comes. And the financial crisis we've known over the past 5 years, which has grown into a public spending crisis, has drawn the attention ever more to the fact that public spending of infrastructure is really becoming a growing problem. So the credit in the situation of possible investors has also been hit. Am I being pessimistic? Well, not completely. But I think it will be clear that more new infrastructure and having it for free, well, that's a myth. We can dream about it, but I don't think it's going to be the truth. So how can we finance the infrastructure of 2034? Obviously, public-private partnerships is one thing that has been developed. Basically, it's just a public authority saying, I will this year only pay 5% of the infrastructure cost, and during 20 years, I will be putting it on my balance. So don't forget, it's just putting it on your balance over a very long period. Obviously, there's the TEN-T co-financing from the European Union, where a small percentage can come towards the investment. However, as UETR, we would be pleased if more road infrastructure projects were supported, whereas today most of them go to rail infrastructure and to inland navigation. But here's the motto, here's what's going to happen, ladies and gentlemen. The user pays principle, that's what's going to stay. We won't be able to take it away. We're going to pay as we drive. And
And I don't have to remind you that in most European countries we already have a number of taxes linked to, there's the vehicle excise duty, but that's an amount per annum, there's a set of EU minima which also Serbia will have to comply with sooner or later. And there's the time-based taxes like the Eurovignette, which is probably not going to be the best solution on the longer term. And as Mr. Mandic pointed out righteously, there's the excise duties on petrol and diesel, and I can tell you Luxembourg is not the only champion. Many countries get billions and billions of euros out of these excise duties, and they do not necessarily spend them in road infrastructure today. However, the basic question that this leads me to is, can we want a future in which the non-user doesn't pay? Or if I don't use my truck, do I still have taxes on my truck? And that's well, you could call it a philosophical question. If I were a Minister of Finance from an EU member state, I would say, I'm not going to abolish a tax because I'm introducing another one. I'm just introducing the other one. But it's a very dangerous point. As for UTR, there's a number of things we want to say about the user pays principles. We want to pay only for the real costs of the infrastructure. And as I've already told you, in many old member states, road infrastructure is 40 years old. Obviously, it doesn't have the same price as infrastructure which is 2 years old. So the toll should be lower, but we'll still have to see if that's going to happen. A number of European countries are also talking about introducing a time-dependent charge, a time-dependent toll, as if trucks caused congestion, which they don't. It's only about 10–15% of traffic. So our point of view is that we cannot accept a time-dependent toll unless toll applies to all vehicles. I'll be back to that point later. And a very important aspect, which Jan already pointed out as well, is that the revenue coming from toll is really not supposed to go to the Minister of Finance and put it with the rest. No, it really has to go to maintaining the infrastructure it has been paid for. And I've put CH as the example which we do not like, because there, okay, this is outside European Union, so Brussels won't be able to say anything, but there, all the trucks driving in Switzerland have contributed to a railway tunnel. This is very transparent, but that's what I call cross-financing. That's really something that UTR doesn't want. UTR wants the earmarking, wants the road toll to be used to maintain and further develop the motorway network. And then it will be one of your problems as you come into the EU, or as you will be driving in the EU even today. There's the issue of external costs. Both noise and emissions can be taken into account in order to establish the height of the toll a truck pays. This is something we can partially live with. It's obvious that a Euro 6 truck pollutes less than a Euro 1 truck. However, what we do not want is a budget-neutral approach. Some of you must be aware of the fact that, notably in Germany, tariffs of the toll have been changed. Why have tariffs of the toll been changed? Well, not because of the fact that a Euro 4 truck suddenly became more harmful for environment. No, they changed toll because the Minister of Finance wanted to have the same amount of money. And if everybody's going to use the cheapest truck, what's going to happen, do you think? The Minister of Finance is going to say, I want the same amount of money. And then he will say, oh, now your Euro 6 truck is more harmful to the environment. So that's something we really wouldn't like to see happen. And when you're talking about noise, it's quite obvious that living alongside a motorway is not the nicest place to live. One has to admit it. However, if a part of the toll is going to have some revenue, you know, some money coming in, well, it's quite clear
that you should have along the place where there's people who have a problem with the noise, that you have the noise walls built. And you can put the argument even further. When there's no more a problem with the noise, should you continue to have a certain amount paid for the noise? For example, when also that infrastructure has been paid for. These are all philosophical but very important political discussions. But the most important one for us, I already announced it, is the fact that in many EU countries, trucks are the only ones who pay. Passenger cars are not paying, although they represent 80% of traffic, although they represent really the cause of congestion. So our question to the politicians is, when will passenger cars pay as much as trucks do? Thank you for your attention. Thank you, Vlade. Gospodin Baneli iz HCP Udruge prometa i lobist za prava prevoznika pri Europskoj uniji iz Republike Hrvatske. Izvolite. Samo malo vam se ja ovdje snažem. Dakle, dobro, probat ću skratiti. Poštovana gospodo državni dužnosnici, poštovane dame i gospodo, velika mi je čast biti ovdje na ovom skupu i iskoristio bih priliku da kažem da ovakvih skupova treba što više organizirati na ovom nivou. Ovaj nivo je reprezentativan jer smo rekli da je ovo nivo takozvanog Dunavskog sliva i svi oni koji su došli apsolutno shvaćaju jednu jako važnu stvar. A to je, možda će kolege iz željeznice ovdje sad imati primjedbi, ali bit ću vrlo otvoren. Naš prevoznički lobby u cestovnom prevozu je dugo godina bio na neki način marginaliziran i zapostavljan, bez obzira što smo mi, a vidjet ćete i kroz ovu prezentaciju, jedan od ključnih segmenata krvotoka kompletnog gospodarstva Europe. Dakle, ovdje smo rekli da smo ključni stup jedinstvenog tržišta čime omogućujemo slobodno kretanje ljudi i roba preko granica. Znači, ovdje ne moramo ići na one političke aspekte zašto, kako i što, nego kako ćemo bolje, kvalitetnije dostaviti robu ljudima i bolje živjeti. Troškovi i učinkovitosti usluga prevoza i kvalitete europskih infrastrukturnih mreža izravno utječu na trgovinske tokove i konkurentnost europskih tvrtki. Tvrtke koje su se suočile sa tezom da Europa još nije u potpunosti povezana, što loše utječe na poslovne prilike i pošteno tržišno natjecanje, na kraju na rasti gospodarstva. Dakle, sve se kolege koji su bili prije mene, sve su to rekli na jedan svoj način. Ja bih samo potvrdio. Izazovi povezani s ulaganjem, što prevoz čini održivim i okrenutim budućnosti koje se bave povećanjem potreba potražnje i treba rješavati odlučno sa jasnom vizijom prema budućnosti prometa. Znači, mi svi četiri koji smo govorili smo dali ove ključne poruke u nekom sukusu. I sad ono što dokazuje ovo što ja pričam. Prevozna industrija samo izravno zapošljava 11 milijuna ljudi, dakle govorim o Europskoj uniji, i čini 5% u proračunu Europske unije. Logistika, kao što su transport i skladištenje, čini 10 do 15% od cijene gotovog proizvoda. U 2011. ukupna djelatnost u prijevozu u Europskoj uniji iznosila je, ovo mi je teško pročitati, 5824 milijarde tonskih kilometara. Kvaliteta usluga prevoza ima veliki utjecaj na kvalitetu života. U prosjeku 13,2% proračuna svakog kućanstva troši se na ovo što mi radimo. I ovdje imate relevantne pokazatelje za naš cestarski lobby, a to je činjenica u Europskoj uniji, a znam da je u ovim zemljama to itekako više, to vam je ovih 45% koji radi cestovni prevoz. Ključne činjenice i brojke koje to opet potkrepljuju. To je ukupna djelatnost recimo u prevozu putnika, gdje vidite da je učinjeno sa motoriziranim prevoznim sredstvima oko 6569 milijardi po putničkom kilometru, što je otprilike
13.060 km po osobi. To su impresivne brojke. Putnički automobili činili su 73%, zračni prevoz 8%, linijski autobus, turistički autobus 7,8%, željeznica 6,3%, vozila na pogon, dva kotača i tako dalje. Dakle, to su opet relevantni pokazatelji koji pokazuju koja je moć ovoga našega dijela prevoza. Pa kaže da u Londonu 20% putnika treba više od 2 sata dnevno putuje na posao s posla, što je jedan radni dan u tjednu. U Njemačkoj 37% zaposlenika provede 1 sat u putovanju. Zagušenja te vrste u EU koštaju 1% BDP-a. I sad kakva nam je vizija toga svega prometa? Dakle, ono što u EU radimo svi zajedno, to je poboljšanje energetske učinkovitosti. Sa kolegama iz Srpskog udruženja imali smo jako dobre razgovore u svemu tome, jer se i mi trudimo u tom poslu da budemo dio i segment svega toga, da poboljšamo sve te energetske učinkovitosti, znači poboljšati sa svim mogućim i nemogućim sredstvima da dođemo na što veće smanjenje CO2 i tu se radi kako u kojoj zemlji. Dakle, to je individualna stvar svake zemlje, ali se temelji na temeljnoj politici EU u smanjenju utjecaja CO2 na naše živote. Također, naravno, treba učinkovito koristiti postojeće prometne infrastrukture, uključujući najnovije pravilni promet. Tu moramo biti svjesni da nas pritišću novi sustavi kao što je ICTS, dakle pritišću nas novi sustavi koji moramo upravljati prometom da bi što brže, što efikasnije i što jeftinije došli do svoga cilja. I onda stvarni pravi uvjet za učinkovitu suradnju modaliteta. Sve vrste prevoza treba promatrati kao sustav jedne cjeline. Tu smo apsolutno na intermodalnom sustavu svi. Naglašeni cilj Komisije Bijele knjige transporta je uklanjanje 50% prometa cestovnog preko 300 km na druge načine do 50. godine. Ovdje smo konstatirali suprotnost sa načelom tržno orijentirane politike i potkopavaju viziju stvaranja istinski jedinstvenog tržišta za prevoznike. Možda je ovo mala hereza prema toj knjizi, ali ovo su činjenice. Isforsiran modalitet dobije do gubitka učinkovitosti i utječe na isplativost. Takvi ciljevi ne uzimaju su u obzir zemljopisne razlike, vrste proizvoda i raspoloživa prometna rješenja. To je činjenica i to su fakti s kojima se mi u EU na ovom nivou prevozništva smo uskladili. Ulaganje u mreže budućnosti. Naravno, treba ulagati u infrastrukturu maksimalno, a iz prethodnog predavanja mog uvaženog kolege gospodina Lodeja vidjeli ste da su ta ulaganja u cestovni prevoz minimalna. Znači, i tu treba vidjeti. Tu bi se osvrnuo i na izlaganje gospodina Poledice, koje sam pomno pratio i mogu reći da je izvrsno, gdje je rekao da smo u putevima ovima cestovnima, znači pravcima, da smo tu. Ne, mi smo iznad toga. Dakle, govorimo o regiji. Mi smo iznad toga, imamo fantastične standarde svi, pogotovo govorimo o koridoru 10. Tu smo izvrsni. Možda 20% još bi trebalo usavršiti, ali tu mi dajemo koridoru 10 strahoviti značaj. Govorim svih 2800 km koridora 10. I kroz Sloveniju, i kroz Hrvatsku, i kroz govorimo o ovim zemljama sad. Mislim da smo tu napravili jako puno. Ima još sitnica koje treba doraditi, ali mislim da smo tu sud. Kada se onda osvrnemo na željeznički prevoz i kažemo, i to svi znamo, ja govorim sad za Hrvatsku, mi plaćamo iz goriva sada po novome i za željeznički prevoz nekakve dotacije i tako dalje. A nemojte zaboraviti da oni kažu mi smo jeftini, nek se kolege ne ljute, pa jeftini ste isto zato, zbog vrlo jednostavnog razloga, jer vas država subvencija. Kada bi došli na tržište, kada se budu prvi privatni vlakovi, kad bude to malo drugčije, vidjet ćemo koji je jeftiniji. Do tada, molim vas. Znači, trebamo poticati nove istraživanje inovacije, poticati na neki način da moramo ulagati u nove tehnologije i tu moramo biti svi jedinstveni. Projektiranje prometnih propisa. Ono što je jako važno, mi ako dođemo u poziciju da svaka država koja pristupa nije na vrijeme
a neću sad govoriti kako se to i nama neke stvari dogodilo, implementirala europske zakone u svoje zakone. Ona je to mogla i napraviti. Ali ključna i bitna stvar u tim propisima je provoditi. Znači, u svakoj zemlji, ja govorim ovdje u regiji, ima divnih zakona. Jer zakon bilo kakav, on je bolji nego da ga nema. Ali te zakone moramo provoditi. I u operativnom smislu i u represivnom smislu. Ne možemo imati zakon koji smo donijeli, stavili ga u funkciju u svojoj zemlji, ja ovdje sad govorim, da mi gospodin Polica gleda za svoju zemlju, i onda taj zakon je samo mrtvo slovo na papiru. On mora biti funkcionalan i u svim ovim segmentima. I u operativnom dijelu i u represivnom dijelu. I ne mogu se podudarati neke stvari, odnosno jurisdikcije. Kod nas, nažalost, vi ste to napravili svaka vam čast, mi još imamo zakon o sigurnosti prometa u jurisdikciji Ministarstva unutrašnjih poslova. Kad ja tuži, kad ja sudi, ne bi dalje to. Osigurati jedinstveni i snažni promet, znači neko to treba i kontrolirati. Treba se učiti na greškama drugih, znači sve one zemlje koje će danas sutra ući u Europsku uniju, neka se uči na greškama, kao što su se mi učili, gospodin Franc, na greškama Slovenije, ali se nismo dobro naučili. Tako bi se vi trebali učiti i svim tim našim greškama, dakle ovog bliskog EU područja, što smo mi pogrešili da se vama ne dogodi. Jer posljedice su jako nezgodne i skupe. I naravno, borba sa globalnom konkurentnost. Na međunarodnoj razini je bitno osigurati globalnu konkurentnost svakog prometnog segmenta. I zato kad imamo prepreke, ne možemo globalno doći do rezultata. Tu imamo neke specifičnosti za taj naš sektor, to je unutrašnji tržišni cestovni promet, što njih potpuno opstruiraju se učinkovite europskog cilja. Ja ne bi sad previše toga, su svi moji kolege to rekli i ja se ovdje apsolutno slažem s njima. Prijevoz nije precijenjen, ali na uštrb je konkurentnost. I ono najvažnije, treba izbjegavati dvostruku naplatu. Ne možemo naplaćivati, ja sad govorim opet, primjer Hrvatske, na 3 načina bespovratno cestarine. To ne možemo, ali mi to radimo. I to se mora onda na nivou Europske unije nekako uskladiti, da se tako, jer ne plaćaju to samo hrvatski prevoznici. Plaćaju se prevoznici koriste koji je to politički način, ovo je čisto politička stvar koja se treba raščistiti. Ali to treba na nivou Europske unije i na nivou zemalja koji su kandidati jednoga dana, ali što prije, maknuti sa dnevnog reda. Plaćanje je dio, naravno, financiranja za infrastrukturu, mi moramo sve plaćati. Normalno da moramo plaćati, to moraju ljudi biti svjesni, sve se mora plaćati. Ali se mora plaćati po nekakvim regulama i po nekakvim pravilima. Ne može se plaćati kako se koji paša u svom pašaluku sjeti, pa on kaže sad kod mene ovako, a kod onih će biti drugčije. Ne, moramo to ujednačiti. To mora biti isto ako želimo živjeti u takvoj jednoj zajednici gdje se pravila igre moraju uskladiti. Europska automobilska industrija, naravno stvar, tu jako puno ljudi radi, vidite i sami, to je 550 milijardi eura, 6,5% europskog BDP-a, znači više za 1,5% od našeg prevozničkog. Ti ljudi moraju živjeti, mora se proizvoditi vozila, mora se raditi, u krajnjoj liniji mi vozimo sve to skupa, ali i tu se mora naći norma. Ja ne znam sad da li će neko izmišljati Euro 7, sumnjam, ili Euro 8, ali sve to mora biti da ne bude na štetu kompletno gospodarstva. Ok, požurit ću se. Postoje velika oslanjanja na poreze, carine, prizve, održavanja, ozelavanja i tako dalje. To moramo uskladiti. Ne može biti previše poreza koji će uništavati gospodarstvo. Ovo je već rečeno o ovim maksimalnim težinama. Samo 2 riječi željeznički. Željeznički promet u biti nije konkurencija. On je dio intermodalnog sustava. I tu moramo napraviti ono što pozdravljam, vi radite, mi ćemo ga sad uskoro isto tako početi graditi u Zagrebu, Cargo centar Zagreb, vi to radite u Beogradu, to treba pozdraviti. Bez intermodalnih središta ne postoji intermodalnosti i ne možemo o njoj pričati. Isto tako, posebnosti ovoga
prijevoza u urbanim sredinama, rekao bi samo dvije rečenice. Moramo doći u poziciju da se flote koje opskrbljuju ove gradove na bilo koji način, ne samo sa aspekta svake zemlje, nego i Europske unije, a to i imamo u projekciji Europske unije, sufinanciraju na način da se, kao što je recimo napravljeno u Padovi, jedan fantastičan primjer, tamo više u Padovi ne vozi nego električni automobili i hibridi. To se mora napraviti, ali tu mora i država, i lokalna zajednica, ali i Europska unija dati novac, jer u tome je ključ. Nije ključ samo u tome da pričamo da to treba napraviti. Jel? I što je cilj? Napraviti jedinstveno tržište, ukloniti sve prepreke, ustrojiti cjelovitu i realnu prometnu politiku na nivou čitave Europske unije, jedinstvene provede postojećih propisa i na međunarodnom nivou izjednačiti mogućnost usluga prevoza na temelju zajedničkih standarda i prakse. Kada dođemo do tog nivoa, a vidim da smo relativno blizu, treba nam malo pogoranac, a i ovakvi skupovi su nekakav motiv da oni koji koordiniraju politikom da to shvate, onda ćemo doći u poziciju da ćemo puno ljepše pričati o nekim puno boljim stvarima nego što sad pričamo o problemima. Hvala vam na vašoj pažnji. Doviđenja. Pošto je gospodin Lasica želeo da replicira malo, ja ću da mu dam reč. Evo, ja sam pažljivo slušao prezentaciju gospodina Banelija i imam i pohvale, imam i neke zapažanja. Pre svega, mislim da bi železničari i taj železničarski lobby trebao da se ugleda na ovako jedan pozitivan i agresivan pristup u ostvarivanju svojih prava. Tu zaista želim da se ugledamo na drum kao nešto što treba da bude putokaz nama. Takođe, spominjao je gospodin Baneli prednosti druma i železnice i mislim da i jedan i drugi vid transporta imaju svoje komparativne prednosti gde drum maksimalno koristi svoje komparativne prednosti kao što su recimo elastičnost u dostavi robe, dok železnica svoje prednosti kao što su masovnost i bezbednost ne koristi. To je takođe nešto gde treba da se ugleda na drum. Sad ono na šta takođe moram da prokomentarišem, to je i nešto što se u Srbiji takođe dosta često govori, a to su subvencije i železnici kao nekome ko je samo potrošač narodskih para. Daću jednu sliku iz drugog ugla. Naime, i u Hrvatskoj i u Srbiji železnice imaju 4 velike kategorije troškova. To su, znači, održavanje infrastrukture, regulisanje saobraćaja, vozna sredstva i zarade zaposlenih. Bilo koje preduzeće u drumskom sektoru, možemo u Srbiji da uzmemo Lastu ili GSP, ima samo 2 kategorije. To su vozna sredstva i zaposleni. Država održava puteve i u Srbiji i u Hrvatskoj, regulisanje saobraćaja radi MUP, tako da kad sa tog aspekta pogledamo, te subvencije koje železnica dobija nisu baš tako obojene. One znači imaju svoju širu namenu i naravno to ne znači da ne treba železnica da se reformiše i sve ono o čemu sam govorio, samo je jedna medijska slika stvorena svuda da je železnica potrošač i gubitaš, a to u stvari nije baš tako. Eto, to je samo moja poruka. Neću, ali ovo je interesantno, meni je jako drago da se gospodin javi i to je super, ja ga pozdravljam. Radi se o toj slici koju je on apsolutno pravi. Ja sam u segmentu intermodalnosti i u svakom slučaju, kao jednom od suvlasnika Cargo centra Zagreb, meni je željeznica, da se odmah dogovorimo, strahovito važan faktor. No, idemo sad na drugu stvar, ono što ste vi rekli, te subvencije. Da, okej, ali opet sa druge strane, svi poreski obveznici plaćaju kroz, naravno, sve to skupa, to što ste vi rekli. Sada je na državi, naravno, nije vam lako, ja znam da vam nije lako ni ovim mojim. Mi imamo te pretumbacije u ovim našim kombinacijama i niko nas, nažalost, neće kupiti Cargo. Neće nas kupiti zato jer je nagomilano to sve skupa. To nije vaša krivnja, to je bilo, i ja se odmah ograđujem, sadašnja politika, bilo u Hrvatskoj, bilo u Srbiji, nema taj krivnje, da su oni krivi zbog toga. A strahovito je teško, a to već zadire u jedan drugi segment, gdje sam ja isto, ja sam znači predsjednik Bipartijskog socijalnog vijeća za promet, gdje onda zadiramo u te socijalne aspekte i
poštovani kolega jako dobro zna da je to jedna druga tema jako teška, jer otpuštanja, sve te pretumbacije, ne bi danas o tome, jako je teško i apsolutno se slažem s njim, percepcija je takva, ali nažalost ovo je tržno gospodarstvo i tjera nas na to da moramo imati jako gadne rezove. To su u Sloveniji već djelomice napravili, ja ne čestitam, ali nisu do kraja, to znam, ali krenuli su u drugim zemljama. To su teške teme i trebamo težiti ka tome. Naravno, bez da iko bude zbog toga osuđen i da se stvara kriva slika. Željeznica je dio intermodalnog sustava i ona kao takva je apsolutno nezamjenjiva, ali samo onim gabaritima koje smo izgradili i napravili. Hvala vam. Izvolite. Poštovanje, Ivica Vrankić, Agit, ja ću ovdje braniti boje željeznice, pa ću samo napomenuti, u Hrvatskoj je do sada, znači, se plaćalo, znači, iz litre goriva izgradnja cesta. Znači, sve to vrijeme, znači, kad se kupuje litra dizela za dizel lokomotive, direktno se potiče izgradnja autoceste do sada. Kamo sreće da je drugačiji odnos bio. Pa da, sad konačno nadam se da je došlo vrijeme da iz litre goriva plaćamo izgradnje infrastrukture željezničke. Jer time ćemo, evo ja ću napomenuti ovdje, i smanjiti CO2. Bez obzira na generaciju motora. I ovdje bi samo definirao onda intermodalni prijevoz. Ja ću reći da je cestovni prijevoz dio intermodalnog prijevoza, a zapravo najvažniji dio prijevoza se odvija na moru, unutarnjim plovnim putevima i željeznici. Tek završni ili početni dio tog procesa je cestovni. Dakle, ako ovdje razgovaramo o intermodalnom prijevozu, onda intermodalni dio, znači željeznica je i pomorski je zapravo glavni dio intermodalnog prijevoza. Zahvaljujem, gospodine Vrankiću, imat ćemo prilike još da vas čujemo. A ja bih sad pozvala gospođu Snežanu Ivković, pošto nam je gospođa Muratovska generalni sekretar udruženja Makam Trans iz Makedonije se razbolala, pa nije danas sa nama. Gospođa Snežana Ivković, rukovodilac sektora međunarodnog drumskog transporta Gebruder Weiss. Dobar dan svima, ja sam Snežana Ivković, FTL menadžer iz firmi Gebruder Weiss Srbija. Dobrodošli u Narandžasti svet. Moja prezentacija će biti nešto malo drugačija u odnosu na moje prethodnike. Ajde da pokažem malo svetla, odnosno stvari u nekom lepšem svetlu, pošto u narandžastoj boji. Da ne izgleda da je sve baš tako crno u transportu, jer iako ima dosta problema, nije. Ovako izgleda naša firma i njena globalna prisutnost u svetu. Ne bih vas davila sa podacima. Ovako izgledamo u Evropi. Ima negde oko 6.000 zaposlenih u 162 filijale i sa 3.500 prosječnih broja kamiona na putu koji se nalaze svakog dana. Ja pripadam Gebruder Weiss u Dobanovci u Srbiji. Ovo je naša lokacija. Posjedujemo, znači, sopstvene džambo prikoličare za međunarodni transport, koji su kupljeni za potrebe jednog našeg specifičnog klijenta, 153 zaposlenih, 12.100 kvadratnih metara skladišnog prostora, 1.300 kancelarijskog i 2 ispostave van centrale. Ovako izgleda naša zgrada, inače mi slavimo ove godine 10 godina postojanja firme. Gebruder Weiss je započeo sa 4 čoveka 2004. godine u Subotici. 2009. godine u novembru je kupio firmu srpsko-nemačkog porekla Eurocargo od vlasnika Dragana Simovića, koji je danas i generalni direktor Gebruder Weissa Srbija. Znači, kupljena je zgrada, kupljeni su, uslovno rečeno, ljudi, kupljeno je i sve što je od poslova imao Eurocargo.
Nalazimo se u blizini aerodroma Nikola Tesla, na vrlo dobroj poziciji smo i sam centar izgrađen prema najnovijim tehničkim standardima Zapadne Evrope, a ovde dole vidite usluge kojima se bavi Gibruder Weiss zbirnim, što je osnovna delatnost Gibruder Weiss koncerna, FTL-om i LTL-om, znači puni utovar i dotovar, i nacionalna distribucija, špeditorske usluge i usluge skladištenja robe. Ne baš ovim redom, po važnosti. Što se tiče zbirnih kamiona, odnosno zbirnog transporta, znači 3 puta nedeljno smo u Beču, 3 puta nedeljno iz Beča ka Srbiji, 5 puta nedeljno Budimpešta, Zagreb i 2 puta nedeljno Nemačka, Nürnberg. Robu otpremamo od Evrope preko Beča 3 puta nedeljno, Beč, da vas ne gnjavim, vidite i sami na displeju kako to izgleda. Posjedujemo sopstveni vozni park, sada pričamo o FTL-u, to je inače u moje nadležnosti. Preko 1300 naloga na mesečnom nivou u izvozu i uvozu, s tim što smo u izvozu recimo nekih 70%, jači smo izvozu nego uvozu. Gibruder Weiss je u Srbiji specijalizovan za ADR pošiljke, jer mi smo jedan od retkih magazina u Srbiji koji ima ADR magazin, izuzev dvojke i sedmice, sve ostale vrste opasnih materija možemo da skladištimo. Takođe smo krenuli u organizaciju vangabaritnih pošiljaka od nekih recimo pre 4-5 godina, premda nam to nije jedna od osnovnih delatnosti, ali na tome se radi da to pojačamo. Tu koristimo našu sestrinsku kuću Cargo T. Weiss koja je specijalizovana za takvu vrstu pošiljaka. Imamo razgranatu mrežu partnera po Evropi i radimo organizaciju izvoznog carinjenja u Evropi. To nam omogućavaju naše filijale koje se tamo nalaze. Što se tiče nacionalne distribucije, dostava u roku 24 sata na teritoriji čitave Srbije, paletna i paketna distribucija i ADR pošiljaka između ostalih i praćenje pošiljke putem interneta uz pomoć track and trace sistema. IT je neko ko je veoma zastupljen u Gibruder Weissu, kako koncernu, tako i u filijali Srbija. Pa imamo barkod sistem za kontinuirano praćenje, EDI, elektronsko razmenu podataka, iOrder, davanje naloga preko interneta i iSys, praćenje statusa pošiljke preko interneta. Ovako izgleda naš magazin u Dobanovcima. Podeljen je na 2 dela, znači carinski magazin sa 1200 kvadratnih metara i plus naknadno je dodato još 2101 kvadratni metar i ostatak je komercijalno skladište. Negde oko 10.000 paletnih mesta može da pokrije ovaj magazin. Znači, rekla sam da je ADR skladište, da imamo carinsko, komercijalno i skladišnu logistiku. Mi smo inače prošle godine, ako se ja dobro sećam, dobili TAPA sertifikat, Organizacija za osiguranje imovine u transportu. Znači, ona se bavi poslovima koji se tiču borbe protiv kriminala u transportu, a ima za cilj da, u stvari, vrši prevenciju kako bi se roba u toku transporta i snabdevanja klijenta zaštitila. I mi smo jedini u zemlji koji posjeduju bezbedonosni TAPA FSR sertifikat. Ovako izgleda Gibruder Weiss po broju pošiljaka, neko poređenje 2011. 12. i 13. godine, pokazujemo popriličan rast, bez obzira na teške ekonomske uslove koji vladaju na tržištu. Ovako izgleda u parama, u novcu, ono što je Gibruder Weiss odradio kao realizaciju, isto tako je 3 godine, isto imamo konstantan rast. Naš promet, imali smo nagli skok u 2013. godini dobijenjem par jako važnih i jako velikih klijenata. Ovako izgledaju referentni klijenti Gibruder Weissa. Ono što želim da kažem jeste da je Gibruder Weiss Srbija firma koja je sve klijente koje je imala i za vreme Eurocarga uspela da zadrži i da proširi i da uveća saradnju sa njima. Naravno, dobili smo i dosta novih. I to bi bilo sve od mene. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem gospođi Ivković.
Gospodin Bačević nije za stolom sa nama, ne znam da li je negde u publici, nije. Pozvala bih onda gospodina Vrankića iz Agencije za integralni transport Hrvatske da sada nastavi svoju priču. Dobar dan, poštovanje, još jedan put Ivica Vrankić, Agencija za integralni transport Zagreb. Pa ja, da sam znao da ću imati priliku s ovog mjesta ovako prezentirati Agit i naše usluge, onda bi ja napravio jednu ovako fancy prezentaciju. Međutim, doći ćemo svakako sljedeći put, ali evo ja bih htio za početak citirati jednog mog kolegu pa reći, znači ovdje pričamo o perspektivama željezničkog, cestovnog i avioprijevoza. Znači, 2 kamiona će se negdje mimo ići, 2 aviona isto tako, međutim na pruzi se Bog ne možemo mimo ići. I onda nam ovdje upravo taj, kao što je gospodin Lasica rekao, nedostaje suradnja u ovom dijelu, jer mi smo na istoj pruzi zapravo, kad govorimo o 10. koridoru. Kad to se napravi nešto u tom smjeru, onda ćemo moći konkurirati cestovnim prijevoznicima. Za sada sa željeznicom u principu ovdje vozit će samo onaj koji u principu ima takvu robu ili koji mora. Na tom tragu je nastala i tvrtka Cargo 10 koja je od, kako rekao gospodin, 2000, koja je 4-5 godina osnovana, u međuvremenu nije prevezeno gotovo i ništa. A perspektiva, hvala Bogu, postoji poprilično. Pa evo, ja ću kratko reći samo još da gospodin Ilić je rekao da postoji problem kroz Austriju i za to postoji rješenje na željeznici i željeznica i za to ima rješenje. Da pače uz Pačvi postoji i sve pretpostavke za to, znači da je rola terminal napravljen i opet jedan dio suradnje. Znači meni je drago da su kolege iz Hrvatske lobirale za cestovne prijevoznike iz Srbije, pa mi pomogle da riješite ovaj problem, ali mislim da je dugoročan ili bolji problem, to bi se riješilo preko rola terminala, to je jedna posebna tehnika kombiniranog prijevoza. Agit je Agencija za integralni transport, dakle mi potičemo razvoj intermodalnog prijevoza, a osim ovog ekonomskog, ajmo reći, razloga, znači ja ću ovdje reći da bi prijevozom željeznice, znači jedan kontejner, ajmo reći na relaciji Rijeka-Beograd gdje smo prisutni, po kojima nas ovdje i prepoznaju, 2 do 2,5 puta manje emisija CO2 plinova. Dakle, meni je drago da postoje te kamioni sa Euro 5 i 6, nek bude i 8, ali nikad, znači, neće stići na tu razinu potrošnje, odnosno emisije CO2 plinova koliko će to željeznica jednog lijepog dana moći, kad ćemo moći konkurirati ovdje. Pa ništa, evo, znači, da ne duljim, kažem, drugi put ćemo se pripremiti pa ćemo donijeti jednu prezentaciju, ali u ovom slučaju ne bi volio pričati o Agitu kao Agitu, nego o perspektivama tog integralnog, odnosno intermodalnog prijevoza, koji će moći samo kad željeznice će pružati bolji servis. Znači mi smo tu napravili jedan iskorak gdje naš kontejnerski vlak iz Rijeke do Beograda putuje 18 sati, maksimalno 24. I ovdje me veseli da se u Srbiji razvijaju terminali što privatni, što željeznički, gdje ćemo moći napraviti jednu dodatnu uslugu na robi. Evo, toliko od mene, hvala. Zahvaljujem gospodinu Vrankiću. Organizatori su, nažalost, skrenuli pažnju da nam vreme za diskusiju i pitanja nije preostalo. Tako da ćemo ovim da završimo panel 2. Ja bih samo jednu rečenicu, nadam se da je svima jasno ono što su učesnici ovog panela hteli da isteknu, a to je da ne postoji regionalne saradnje, pa ni u Dunavskom regionu, bez sklanjanja barijera, pre svega administrativnih, koji se tiču ograničenog pristupa tržištu i ograničenog broja dana boravka profesionalnih vozača u Schengen zoni. Zahvaljujem.